Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Min Mujarabatis Shalihin disebutkan satu petunjuk bagaimana caranya kita membebaskan diri dari jeratan hutang. Li'izalatid duyuni fi kitabis syajaratit thayyibah. Cara menghilangkan hutang disebutkan dalam kitab Syajarah at-Thayyibah. Iqra' ba'da sholati salasa marratin ad-du'a as-taliyah. Bacalah setelah selesai sholat 3 kali doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadiyad duyuni min khazanatika allati bainal kafi wan nuni iqdi daini wa daina kulli madyunin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadiyad duyuni min khazanatika allati bainal kafi wan nuni iqdi daini wa daina kulli madyunin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadiyad duyuni min khazanatika allati bainal kafi wan nuni iqdi daini wa daina kulli madyunin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.